Namhlanje asibingelele sikwamukele kulona-ke uhlelo lakho nasikhuluma khona impilo kadokotela uDr. Dlamini laso sibheka khona nje namhlanje impilo yakhe nje ngqo simprofile sibheka nje okuningi ngayo ukuthinta yena namhlanje asikubingelele sikwamukele Dr. Dlamini. Ngiyabonga ukungemukela umsakazi. Ngiyabingelela ababukeli emakhaya bazobebuka le channel lapho akhuluma khona uDr. Dlamini umthandazi. Uyabona kade usemncane kakhulu singafisa nje ukwazi ukuthi ngiyacanga abantu abaningi mabebheka ku YouTube bayabona hayi ngathi umfanyana usemncane lona ungathini ungene nini la ekubeni ngumthandazi ngoba ubona lo sesemncane nanokuthi mhlawumbe if you don't mind ungaveza ukuthi mhlawumbe uneminyaka emingaki. Baba engakusho iminyaka enginayo ithi 28 manje napho sinya 29. Umsebenzi lo ngiqale 2013 bochake kwangabe ukuthi sengiyelapha. La ngifika bona ukuthi into zama zihambi kahle but ke angibonanga ukuthi ubizo lwami lula ekulapheni. Ngithenga ngwane Swazini ngithola imisebenzi 3 months uphele kwasho ukuthi ke impilo vele iyala ngoba ngicine sengiphuma nje ngiphakathi sengibuthi nako manje sengiyacala manje ufuna bese ngiyatraina by soldier khona ukubonakala so ngicine sengiyeka ngijumpa ngiza South Africa. La khona ngifike nje ngathi uhlala khona ngangena kwesinye isibhedlela lapha bathi umaluleke udokotela wangifundisa ngasebenza kuye. Kwasho uthambe wesikhathi nakhona 3 months ngayekela. Uthe kusukeleka nje ngaba ngumuntu okhonza kakhulu entabeni ngase ngikhonza lenkonzo yayigubhu. Ngithe ekubeni ngikhonza lenkonzo yayigubhu bafike bangihlupha nje ngithi ngoba inyanga A1 zakuchuma izinto zahlangana kwaphezulu ngathi ngisuka lapho ngayithwa semphakathi shiqe sengumthanda sengilapha baba. No ngiyezwakala ngiyafuna ukuthi siphinde sithole ukuthi nje usuchazile ngempilo yakho ngifuna ubheke ukuthi uma ungena la abantu bangakubiza kunisiyazi ukuthi kunabantu ababizwa ngabathandazi abanye babizwa ngenyanga abanye babizwa ngabaprofeti abanye kuthiwa ugedla or abanye kuthiwa izangoma wena ungena kuyiphi category lema category sisiwabalile noma kuyikhona enye okuyona baba la khona mina ngimthandazi. Yes ngene ukuthi vile ngimthandazi namanje ngimthandazi. Ungena kwami ngene ngumuntu okhulekela nje abantu. Ngicamba ngisesontweni angikhonza khona kamabuza wathi umfundisi khona ukukhulekela lapha ngabakhulekela abantu ngicaba khona into iqinise izivela ngabatshela bona abantu bafuna ukungibona ngihlala khona la ngihlala khona icaleni kaanti. Mathengi iwasho ngaphela bona bolayini liba lide. Ekubeni sengicaza ngithi ngicala lokukhulekela labantu ayikhona into zaphambili. Kusho ukuthi ngekukhula ke siqinise sifunda imithi because uthola ukuthi umuntu unebhandi. So kunezihlahla kufanele uyihlanganise uze ukwazi lapha le bhandi wakhe imbiza kulaphele la bhandi lapho ngakudingi khona iswasho ngagcina vele sengumuntu vele osengenza umsebenzi permanent. Njengoba usuchazile la okunye ngicaba ukuthi ababukeli bangathanda ukwazi ukuthi siyazi ukuthi eziningi indlela zokuhlola so when uyahlola asiqale lapho. Yes ngiyahlola mina ngiyahlola impela. So indlela oyisebenzisayo ukuhlola usebenzisa ziphi indlela ngoba ziningi zokuhlola noma usebenzisa zonke futhi indlela zokuhlola umuntu umeze kwena. Indlela zokuhlola engihlola ngazo zintathu kuphela. Point number 1 ngihlola nje ngithunya sambu ngimbamba njengoba nje sibuke neso ngakutshela inkinga zakho. Number 2 kuba isibuko lesi engisebenzisayo. Number 3 kuyibhodlela enamanzi engihlola ngalo futhi nakhona. So ngibungiloko okuthathu kuphela engathi ngiyakusebenzisa mnumzane. No ngiyazwakala ngifuna ubheke ukuthi ke njengoba uhlola lezi zinto lezi uma umusulapha ikuphi okusensa kakhulu imithi la engamakhambi esintu noma kakhulu ugxile ekutheni ukhulekela amanzi ubanika abantu noma ukusebenzisa konke futhi usebenza konke kanye umsakazo wakho because kunesimo esikanje umsakazo kunomuntu ofika la ekhaya uthi umuntu ekhaya mhlawumbe uyagula or uyahamba abantu ezinyangeni isotho futhi efana le so uma ngibheka lesibuko ngibhele ibhodlela ngiva nalento engizwa esimeni sami sikamoya usho umoya ukuthi no lo muntu ngeke usebenze kuyumuthi awudingeke umuthi la udingeka ungena indlela ukuthi kumele njani umfake iswasho uyakubona masido so iswasho sengasikho iswasho sengiyamkhela umuntu sengiyamenza uma ibuya ishintshe lithi yabona ke manje ufake ke manje umuthi ziqhume into zihlangane ziye phambili because kunabantu ababhizi ngemithi ayifuni imithi ukusebenza kunemuntu onedozi lakhe nje elingafuni umuthi sanhlobo hayi ukuthi leyo kucwaya aluvumi nje isimo sakhe. Manje wena ngifuna ukubheka la abanye abantu bayahamba uthothi uyasiza agcine uze utry so ugobela so uyathwasisa before sifika lapho ngifuna ukubheka ukuthi kuke kwenzeka yini mhlawumbe wayothwasa ngothi hayi ngiyothwasa wawuhlala mhlawumbe somewhere wathola itraining lokunyanga noma yokuthandaza kuke kwenzeka lo ngaphambili. Msazi itraining ebunyanga netraining yokuthwasa ayikasenzeka mina msazi bungimbami nje umuntu angimthwasisi
kodwa ngingakuvulela isithunywa sakho into ekhona kimi ilokuthi mina ngehlelwa ngimoya ngikhulekela abantu ngibathandazise ngibavela inkinga zabo ngivula indlela zabo mina la kuvale khona impilo mina ngivula lokho na ufuna ukuthwasa ungayi abantu abathathisayo nemali because nazo nemali ayinto zokufuna ukuthwasa kufana nokuthi ngizodlala ngawo because mina angithwasisi vele ba okunye nje sesiyanga semaphethelweni ufuna ukubheka la ukuthi siyazi ukuthi uyobe ngumthandazi uphinde futhi ube ngumholi webandla awusitshele ngaleyo jeni uqale kanjani ukubona ukuthi no na uNkulunkulu ukubizele futhi ekutheni ume phambi kwebandla holi bandla usho ukuthi msakaze ngithe kule nkonzo bengikhonza kuyo kwasho ukuthi ayi ngisathanda ukuya khona bale kubantu bangiphusha ukuthi awuvuli ngani ibandla lakho ngithi nayi into ngale ndaba nayo le kwasho ukuthi ngicela ngisakhulele sasabangabafana nje sasaba u11 sakhula hawu ngabona ibandla ligcwala iba liningi so namhlanje ngoba ukucala kwami bengingumvangela ngithe ngisuke evangelini ngangabe ngisaka ngumshumayeli bayi ngavika ngaba umengameli so senginebandla elikhulu nje manje yasezayona eliphethwe yimi hayi kuba nemini yokukhona ongiphethe khali iphethwe yimina ile elami le bandla kuphile ngicheck insayona ibandla liluqale nini ibandla licale 2014 ibandla so lokhu nje kuqhaqhezela but ukuthi nakufika ku 2018 usekuyaqaqqa ukuthi ngibheka aphi ke manje mfowethu ngoba senesibini uma ufuna ukuphatha ibandla ufuna ube ngumuntu onesineke onemoya ophasi bazone bahle bababeza imali badinga umfundisa aba-assist lapha nalapha so ufuna kube indoda vele ekhululekile uzokwazi impilo ibandla ichubeke phambili no ngiyezwakala sesiphethe nje ngifuna ukuthi uveze ukuthi abantu mhlawumbe abanye bangakuthokozela ukuze ebandleni lakho abanye bangathokozela ukuthi mhlawumbe uze basize ey'nkingeni osuke benazo so utholakala kanjani msakazi engakusho ukuthi abantu bangaba nabo mhlawumbe nobe ngumuphi umcimbi ufuna nje ukuzongibona ngoba ukungena kwami la kuleyo ndawo yakini make emzini wakini kukhona bese sekuyashintsha noma ukubelieve kodwa nje the days engifikile ufika ubone or usemshadweni or ufuna ukulobola or ufuna ukuzana ngwazi ngangena mina lapho kusendaweni yakho kukhona bese kuyashintsha okay kuphendula umbuzo wakho ke baba bangangithola lapha nombone ethi 071 52 92 117 noma u073 1044 262 udlamini umthandazo noma bangifula lapha ku YouTube